Tigat ko nga ipakita the oneness the husband and wife. Nga, the husband and wife relationship, do talaga kita anto the biblical truth. Ket, dito'y the relationship nga binangon ni Apo Diyos in the Garden of Eden nga pinaka-close nga relationship ti tao dito rabaw tinaga. Second, dito'y in the relationship tayo kanya na. Amen. Iti pinaka-close nga relationship ti tao ket tajay relationship na kini Apo Diyos. Amen. Pero, second, nga pinaka-close nga relationship nga binangon ni Apo Diyos iti life ti tao ketjay husband and wife. Amen. I repeat. The number one nga pinaka-close nga relationship nga binangon ti Diyos ti biag ti tao, ti relationship da kanya na. And number two, ti binangon na nga relationship nga pinaka-close, ti life ti tao, husband and wife. So, kung naawatan nyo rin ay, mabaling nga agawit na yun. Kasi, kung naawatan nyo rin ay, tikang runaan iti relationship, iti tao de relasyon na kini Apo Diyos. Santo de relasyon na kini asawa na. Kadya lang ba? Hindi agawit yun. Nalpas. Iso nga, once, nga hantay makita na ay, agka-problema tayo ngay. Karkaro no binaybayan tayo ti relationship tayo kini Apo Diyos. Kasi di relationship tayo kini Apo Diyos, iti ramot ti amin. Ramot ti amin nga relationship, nga good relationship, ni Apo Diyos, iti ramot. Hallelujah. So, han mamawatan the relationship mo with God, han mo ka maawatan the relationship the husband and wife. Because nakapattern ni dyan. Okay? So, ipakitak man pa yung umununa, our relationship with God through Christ, through Jesus Christ. So nga, dito'y kanayong kay bagbaga, kada tayo, babae ken lalaki, kailangan nyo nga papigsaan, huwano, kailangan nyo nga ma-connect kini Apo Diyos, kaya dyan ti kapigsaan nga relationship na kailangan nyo nga iwanan. Hanyon unaan jay husband and wife. Once nga inunayo di ay, magkaroon kayo di problema. Why? Baka saan nga jay gusto nga relationship, iti may apply yo. Baka da jay relationship, iti worldly. Worldliness. Tada di may isa nga relationship nga nang destroy ditoy, iso jay relationship nga binangon ti devil. Ako taliho? So nga the testimony yo, kauray baga-baga yung we are one in spirit, we are one in body, apelata nga gubgubat kayo. Because amo tayo nga rod, nga nagka-problema tayo, ijay may nga diyay. Nga relationship, nga binangon ti devil.
Are you getting something? Iso ada dari sinolusyonan di gospel. Ano bawatan nyo ti gospel, iso lang timang destroy ijay negative nga rin. Awanan na dumapay. So namapan tayo. Ijay relationship iti God and man through Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 6. King James or NLT? 1 Corinthians 6:1-7. But the person who is united to the Lord becomes one spirit with him. Oh. So makita yo te relationship tayo with the Lord. Number one is, we are one with the Lord in the Spirit. Amen. The Spirit tayo kan Spirit of Christ or Spirit of God is one. Amen. So makita yun eh. Number two, nakitaan tayo, Ephesians. Ephesians chapter 5, verse 30. We are members of his body, of his flesh, and of his bones. In the King James, suratoy, we are members of His body ni Jesus. Membro tayo di bagi ni Kristo of His flesh and of His bones. Amen. Hallelujah. So makita yun dyan in spirit and in body, we are one with the Lord. Daiti pattern ti husband and wife. The relationship tayo kay Apo Diyos through Jesus. Iso nga, the relationship ti tao kay Apo Diyos through Jesus Christ, may sa tayo in spirit, even our bodies. Tila ang kurang na ditan, revelation knowledge. Tauray may baga-baga di ay, kailangan nga maawatam the relationship mo in the spirit kay Apo Diyos. Nga may sa kayo nga espiritu. Isong ano, anya, sino, the Spirit of God, kas jay spirit mo. Kabuta the Spirit of God, ket may sayday love. God is love. So the Spirit of God is love. So your spirit is love. Isu nga ag-join dayjay nga klase ti nature. Jay divine nature ti spirit mo. Love. So you are love because the Spirit of God is love. Dito meditation na diay. Harap mo i-meditate nga you are hatred or you are bad because the Spirit of God is love. So your spirit is love. Ijay dalang ag-join. Isung ano, hanma makita nga your spirit, kat kaparpariho na the Spirit of God, sandang ag-join.
Amen. Pero naibabaga dito yung Bible. Nga we are one in the Spirit with the Lord. Anya ba, ito mo yung kinasasino ti Spirit of God. The Spirit of God is, anya ba, joy. So your spirit is joy. Isu nga pariho da. Dahil kung na nga, image and likeness of God. The number one, na image and likeness of God in your life is your spirit. So nga, started dyan. So my spirit is joy. The Holy Spirit is joy. So I and my Father are one. We are joy. Dito meditation na diyay. Nag-meditate ka nga kasjay, im-impart ni Apo Diyos. I-supply ni Apo Diyos. Ije spirit mo, na kinasiasinuna. Pero tinang itrabaho amin ni Dekat ni Jesus ije gospel. Han nga mabalin nga naki-join ka kini Apo Diyos nga one din workout ni Jesus. So nga utang mo kini Jesus. Or, Amen. So ano kasjay, awan iti pride nga rumarking ka. Because amin in workout ni Jesus for you. Hallelujah. Ijay nga, jay relationship mo kini Apo Diyos, may strengthen. So nga, haan nga sika, hanga jay spirit mo ti unangam amum, jay Spirit of God. Tapno amum, no sino jay spirit mo, amum jay Spirit of God, or God. Tano sika ti unam, baka pa ma-pervert. Takunam to nga, sikada jay original na hanga ni Apo Diyos. Or baka pagkamali ka, siya kaming kat medyo makaaposak no misa ngay. Managpasubnudak. Tasyay. So, ibibiyag mo dayay, because adjay ti understanding mo, nga sikad ay managpasubnud nga tao. Pero mapan kay the Spirit of God, awan itikas jay the Spirit of God. Masaktan the Spirit of God, ngam saan nga makaapos. Managpasubnod. Kanayon ko ibagbaga, basit nga demonyo de, apos nga de ngam adunti, hana nga pinakan. Adunti pinatalikod na itikama. Hanap lang pinatilikod, pinababa na ba eh. Naturog ija datar. You see? So, ang kayo paabak ija, unano nga demonyo ha. Ngayon kasano yung gabi nga ma-overcome diya by knowing the truth. Amen. Kanang ay bagbaga, dinatay ni Jesus, ijay cross. Tipinatay na ijay, jay sinful nature, jay Adamic nature, nga natawid tayo kini Adan. In end na ijay cross. So nga natay, jay last, nga Adamic nature ijay cross, iso ni Jesus. Tayo na tinangala amin nga Adamic nature. Sana inlan sa ijay cross. So no, han mo nga patayin na jay, ijay cross, han nga matay. Ijay lang nga naabak. Makita ka na kayo. Iso nga kailangan yung maawatan jay gospel nga isurok-surok nito eh. Okay. Kita nyo lang tinakaabakan ti sinful nature,
ijay cross. Romans 6 verse 6. Okay. So nga ijay yung ay crucify. Jay apos. Because that is not the Spirit of God. Ang ada jay ka-join force. Jay Spirit mo. Hallelujah. Amen. Dagita nga rin tisulsulbaron tayo asawa. Okay. Romans chapter 6 verse 6. So makita yo, knowing this, or we know that our old self, old man, is crucified. That means si cross. With Him. Amen. Ayan natin na kailan sana, jay old man mo. Old woman. Cross. So ano, ikatan tayo jay cross, awanan ti katayanan. Because sakbay ti resurrection, crucifixion muna. Awan ti agungar, no hanga may crucify. Are you getting something? So you need to crucify that old nature. Ijay panakailan sa Jesus, ijay cross. You are dead. Ijay old man, old life. You are dead. You are dead. Natayan, the old man. Amen. Ulita, kailangan patayam, sakbay nga agungar dyan nyo. Tano, pinagungar mo dyan nyo, kat saan nga natay the old, duwada, you are old in you. So, kailangan nga matay. So, Galatia, chapter 5. So, nga na dyan, ti gospel. Ijay amin nga inabak ni Jesus, ti amin nga kalaban. Ijay na pinulfill ti law for us. Galatia chapter 5, verse 24. Ayan na pang-i-crucifyam ti flesh. Ijay cross. Dagiti adda kini Kristo, in crucifydan. Jay flesh. Ijay cross. Dadya de bumiyabiyang. Nuhan nyo ngay crucify. Crucify yu gamin. Jay apos nataykan. You are dead. Jay worldly lust, you are dead. Tas never nga agmatch the Spirit of God can the sinful nature. Saan da nga babalin nga ag-join? Hana nga asawa di ay. Tikin asawa the sinful nature ni Satan. Alala yun. So, no, ibibiyag mo, panunot ka, sino ti asawam? Sino nakipagmais-maisham ni Jesus or si Maysa? Nung ma-review kayo nito just stay. Stay calm. Amen? Just receive it. Crucify the flesh. Because saan nga dadjay ti ka-join force ti spirit mo. That is the work of the Adamic nature or fallen nature or earthly nature or sinful nature. Awagan ti Bible. Nagano sinful nature, earthly nature,
fallen nature, Adamic nature, earthly nature. Saan pa yung naisurat? Satan's nature. Pero talagang kasiyay. Naalayo? So nga, ay gurahaan nyo. Hanyong ay biyag. So nga nung ma-rebuke, ma-expose, hanyo nga kailalaan, isuna deta ti buwisit kinmalas ijay biyagyo. And even in your relationship as husband and wife. Isuna ti manggulgulo. Amen? Kanang ko'y magbaga, timadmadi tayo, dajay Adamic nature nga, fallen nature. Iso nga kita nyo ka di timadmadiyo, jayawan ananos na. Timadmadiyo, ket sakit tinakam. Timadmadiyo, basta amin na gitay, tasaan tayo nga original diyay. Ti original tayo, we came from the Spirit of God. Ti ka-joint force tayo nga dati in the Spirit is God. Itinatnag tayo, pinatay ni Jesus, inlansanay jay cross si Adamic nature, sa nagungar, tapnuno awatem ni Jesus, ma-receive you jay new life, new nature in Christ, iso ti ka-joint force, madan ti Spirit of God. Sakan to tumal na, no dadyayan ti biyag mo. Maging ganay biyag mo, jay sinful nature, ado problemam. Samo ko na, woohoo! Permiti biyag, ado problema na. Haan ti problema, jay inlansa ni Jesus. No apay gamin, nga haan mo nga i-crucify. Kat kunanamot ditoy, nga dagiti adakin ni Kristo, in crucifiedan, jay flesh, patay jay last. Derep na. Amen. Kaso no may crucify? By believing. Ngay dinatay ni Jesus, inlansana jay sinful nature mo. He died for you. Pinataynan jay Adamic nature. So Jesus is the end of your Adamic nature. Ijay cross. Woo! No hanyo makatsap ti revelation na dayay, hanlata kakakatay. So ano hang amat-matay, so de paturugan na kay jay, datar. Uray malamlamin ka, palibaliktad kayo dyan. Sama mo lang sirisiripan, no? Kikitanda. Vice versa niya, babae mo no lalaki. No makan manan, sige mga kaon, napsugak. Intong ron nga no kinanda manan namin, handang agpaiso nga bang ibati. O, naimatay nga espiritan. So nga patayam. Kill the spirit. Patayam ijay cross ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Okay, amen. So, no kaya't siyo makita rin ay, ti amamun nyo, God, Jesus, by His Spirit, tanumaman nyo no sino ti Spirit, because the Spirit, ti fruit na, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, nagijay. Najay ti Holy Spirit. Isu ti bunga na jay Spirit mo. Isu nga jay humility, ti asawan jay Holy Spirit. So nga jay Spirit mo, Spirit of humility. Kaya nagapukin ni Jesus sa ito na bagbagak. Peace, joy,
Patience. Ti asawa ti Holy Spirit, ken ka. Anang asawa jawanan anos na. Amen. So, ano ba jawanan anos na? Patayin manan. Crucify mo manan. That's the reason, no, apa ngayon baga ti Bible, ti sumurot kaniyak, ibaklay na ti cross na daily. Tawan makasurot kaniyak kuna ni Jesus, nga hanang ibaklay, ti cross na daily. Nati kaya't nasa una ay, ibaklay mo ti cross mo daily, saka makasurot ni Jesus. So, nohan mo ti message of the cross, makasurot nga talaga ni Jesus eh. Tay cross mo lang nga ma-deny ti sarili. Ijay cross lang, the message of the cross, ijay mo lang nga mapatay ti sinful nature. So kaya't nasa wanda ibaklay mo, alam the message of the cross. Ket no anya ting crucify ni Jesus, ijay mo nga i-crucify. Tahang ka makasurot, nuhan mo nga i-crucify, ijay crucify na, para king ka. Urabasa ka. So nuhan mo i-crucify ti, kasparigan, dajay, mag-asam apos niya, narigat ka makasurot. Ta dapat anusam dito lubong. Ket ti anos lang ni Jesus, di makakaya. Hanga na jay, damon ti na dumati baklay na nga cross kat, day rigat. Ti baklay mo the message of the cross. Urabahaya. Amen. Woo! Diyan lang tayo ang power na makasurot ka. Amen? So nga, one of umitan nyo the gospel. Amin nga starting the gospel, hingga na ending, that's the message till the end. Ijay tayo nga agdwell. Hallelujah. Okay, so now, ijay yung makita. Iti kastana de jay. Jay asawa ni Jesus, nga spirit mo, isuti agro. Isuti padakalam. Padakalam, babaan di panangam-amom, no sino jay spirit, nga partner na, kas jay matisuna. Amin nga saan, nga kais iso jay Holy Spirit, nga partner jay spirit mo, amomon sinful nature jay. Kas parang naagum. Ti Holy Spirit, nga naagum. Hallelujah. The Holy Spirit, righteous Spirit. So nga di Spirit mo, righteous. Dito asawa na. Dito ko na agasawa. Ano mabalin nga di ko nakarod? Ti asawa na, di eksakto nga kais isuna. Kamats na. So, kailangan lalaki yung babae da tayo. Amon tayo di ay, kamats tayo na asawa tayo. Uray no kitam kat kaslahaan. Kamsakbay na mapalaki jay, alalaak pa lang dyan ramot ti relationship. We are one with the Lord in Spirit. The Holy Spirit also is power. Powerful. So your spirit is power. Powerful. Amen? Amoy ti spirit ti devil ada power na angay nikat ni Apo Diyos, but actually, the spirit na born again much powerful than the spirit of the devil. Amen. So your spirit is power.
Ang nga power tada ka na power of God. Ang nga power man of the devil Han kayo man nga mapankat. Sabali nga power mo, ti adakar karading na mo ti. Sabali di ay. Power of the devil di ay. Ti power di spirit tayo, power of God. Iso ti kamats ni Apo Diyos. Woo! Naalayon, ako na-explain man na deda dumabay. Ta nagaduda kina siya sino ni Apo Diyos. Anta yung malpas. Tiuray 1 year, natapikan da ito'y. So nga, porsyon lang pa'y. Ngam naalayo na yan, amuyo ko man, sino nga talaga? Ti Diyos. Ti Spirit na. Strength. Amen. Spirit of might. Spirit of the fear of the Lord. So dagita, ti Spirit tayo. Dati asawa, chay Holy Ghost, nga kamay-may sana. So i-work out tayo diyan. Amen. Ito yung ag-change. Kat no ag-change sa'yo, mapansin ni asawa yun diyan. Hallelujah. Maramdaman may makigimong. Amen. Tauray manuawis mo, nohan mo makita, dadyay, nagrigat nga maawis. Maawis mo nga nalaklaka, nurumbuar, ti kinadiyos ti Diyos, ken ka. Number 2, nga relationship, jay flesh nga dayay, we are His flesh and bones of Jesus. Even our bodies. Tigapuna nga day bagi tayo, katagbalin nga body of Christ, hanla nga dadyay spiritual, because idi nga rod natay, nga day crucify day bagina nga ng ala, ti amin nga basol, inlansana, jay managbasol nga bagi. Iso nga ron nga nangala ti bagi, ta ilansana, jay managbasol nga bagi. So inlansana ijay cross maran. Binayada na amin nga penalty ti body by His body. No sakit di body, stripes, tinang bayad. Amen. No patay ti bagi, natay ti bagi. Basol ti bagi, na sacrifice jay holy body. Body on the tree for our sins and for our sickness and diseases. So iti lang man nga naparmak jay penalty ti bagi, Adamic nature nga sinamrak nito yung body, iti lang man nga nabayadan. Kat di pinatay ni Jesus, dinatay di cross, natay di jay sinful body. Managbasol nga bagi. Amen. Ngam dinagungar, nagungar ba jay bagi na? Yes. Nagungar jay bagi na jay tanam. Amen. Tapno amin namang receive, kanya na, oray no kasla isuman lang jay bagim, nga magbalinan nga new body by His Spirit nga agdwell. Nag-change, tinagdwell in your body, Spirit of Christ. Iso nga baginan jay bagim, ta Spirit nan tinagyan.
Kasi iti kakasana na kita. So nga your body is the flesh and bones of Jesus. Mapantayo pa iti 1 Corinthians 6. Ibasak niya 19 datay. Pantayo di verse 20. Kasjay, di kasande gospel. Hallelujah. Basa tayo man 19 and 20. You do not belong to yourself. You are not your own. Hanmon nga kukwati bagim. You are not your own. Verse 20. For God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Oh, anya bang honor? Hala nga spiritin, baga na, body. Because your body is now the body of Christ. Hallelujah. Sunghan mo nga bagida itan ginatang na by His blood. So nga de pangusarana, yalaw mon. Han mong nakukuha ti bagim. Pura bahaya. Kukuanan ta ginatang na. Baginan na ita. So no pagdayawo na, dayaw. Han mong nga pausar ni Satanas. Tasabalin tinagbalay. Haanan nga sin tinagbalay, Spirit of God. Kasjay. Amen? So nga, your body is not your own. That is of the Lord now. Naawatan nyo na ito yan, maawatan nyo dyan, husband and wife, oneness or relationship. Transfer ako na dyan. So now, kasjay ti relationship to ni Jesus, nga pattern ti husband and wife. No, apang ipakita ka na kayo nga pattern, so dyan Ephesians. Ephesians 5, verse 30 to 33. Let's read. We are yours, body. As the Scripture says, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are become one. Okay. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. Oh, so first nga naibaga, great mystery. Amen? Pero, daytoy ket illustration na day relationship ti church. Believer can kini Jesus. Amen? Ket isugayam tinaipaternan ti husband and wife. Verse 33. So again I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So makita yon. Nga pariho kunana, so each man must love his wife. Because ni Jesus, the first, nga nang ayat ti church, the husband is the first to love his wife. Na kayo lalaki nga kadwa. Tatayo ti umuna nga bang ayat. Han nga di asawa tayo ti umuna nga bang ayat kada tayo. Tahaan nga church, tiin mo na nga ng ayat kini Jesus. Ni Jesus, tiin mo na nga ng ayat ti church.
Hala. Isu nga ure kaslada kasaan nga ayaten, love your wife. Hala. Sanayom the Spirit mo to do this. Because you have the nature of God, of Jesus. Ngayon mo na nga nakarelasyon mo. So ti pangalaam, ti pangayat mo, kinaasawam. Han mo nga ibasbasi, no mayat, no napintas, the outward appearance na, when no, mayat ti ikastana kingka, mayat ti ugali na, tahan nga kasta, tingkasta ni Jesus, nga nangayat ka na tayo. Inayat na tayo, oray, balibaliktad ti biyag tayo. Inayat na tayo, di sinner tayo pa lang. Kat di inayat na tayo, kat inawat tayo di ayat na, sa tayo nag-change. Hallelujah. Amen. Lalaki, love your wife. Tajay-jay, katakayumat nga babae because your spirit came from man. Hanga direct nga another new spirit from God. Iti original nga creation. Panasan tayo kadisublyan di ay chapter 2 ti Genesis. Verse 18 muna. Sige. Then the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make a helper who is not right for him. So the Lord God formed from the ground all wild animals and all the birds of the sky. He brought them to the man to see what he would call them. And the man chose a name for each one. Sige, pagibasa He named all the grass, all the birds of the sky, and all the wild animals. But still there was no helper just right for him. Okay. So kitaan nyo iti verse 18, kunari apo Diyos, ang anasayat nga agmay sa tilalaki, yaramidak ti osto-osto, eksakto, nga helpmate na, kadkadwa na, katinulong na, asawa na. Eksakto batsakbay na aramidan dayay babae, apeng insingit na dyan animal. Inbaga na mga ramidak ti eksakto nga helpmate na ti lalaki. Pagkatapos si aramidan na animal, tigat na asawan dayay, tapno makita ni Adan, hala nga paris-paris tikwa na day. Awan ti eksaktong helpmate na di animal. Amen. Tasaan na nga rod nga kay espirituan. Hana kamay-may sa ti spirit and body, ti animal. Huway hanga nagapukan niya na. Na-create ti animal, iti sabali, tinagapuan na. Amen? Tuloy. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. While the man slept, the Lord God took out one of the man's ribs and closed up the opening. Then the Lord God made a woman from the rib, and he brought her to the man. Sige. Alas, the man said, this one is bone from my bone, and flesh from my flesh.
She will be called woman because she was taken from a man. Okay. So nga, verse 24. This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Okay. So now, pantay ito explanation. Kuna ni Adan, din pakita ni Apo Diyos si babae, at last, adamot laangan, tikas kanyak, wan ata jay animal pi matatay, awan tikas kanya na ijay. Iso nga din pakita na di babae, at last, adamot laangan. Bone of my bones, flesh of my flesh. Tulang ti tulang ko, lasag ti lasag ko. Isu nga, isu ti kamats na. Kamats ni Adan jay babae, tanaala ijay tulang na jay tulang ti babae, pati da jay lasag na. Kaduan nga ibagbaga tayo laeng, ti paragpag, tinaala. Ngam no basaam da ito'y, di parang ni Apo Diyos, jay babae kini Adan, ti insawang ni Adan, bone of my bones, and flesh of my flesh. So kaya't nasawan, pati di lasag di babae, naala kanya na. So di bagabagak, ngano, paragpag lang gamitin nala na, tulang kayo kumabababae tata. Kaasam ti tulang. So nga madimi nga asawaan no kasyay. Isu nga ti asda, bone of my bones, flesh of my flesh. Inamin ni Adan diyay. Nga tulang ti tulang ko, lasag ti lasag ko. So nga agmatch jay lasag, kintulang ni Adan, ijay lasag, kintulang ti babae, iso nga perfect. Amen? Nga katinulong. Nga asawa. Nga kadwa. So nga kunan garod ni Paul, nuhan mo nga iwanan ni asawam, han mo nga inaiwanan di bagim. Tatulang mo na ita. Nagrigat nga may accept, pero you need to meditate. Tulang ko ni asawak. Lasag ko ni asawak. Kunan mo ta jay babae, tulang dak ni asawak. Lasag dak ni asawak. Vice versa to meditation. Amen? So no dinanog mo de tulang mo. No blinak ayam jay bagim. No saan mo apakalan, han mo pinakan jay bagim. Isu nga aywanan nyo di asawa yung kuna ni Paul, tatulang yun ha. They one in the flesh. Na lalaki, diba meditation tayo? No, i-meditate mo na jay, makita mo ni asawang mapumintas. No, taraki ka nga kunam, napintas ni asawang ta, sikat na alana. Amen? You need to meditate. Permimot ni asawak. Nagmimisot nga ka na yun. Tiyalasag mo na ito. So you have the authority nga pag-isa mo miso na, you have the capacity to do that. Ano mo nga munsa di jay, lalaki ka. You have the authority nga pagsalaam ni asawam, pag-isa mo, you have that power. He is your bone and flesh. Padasam, adakin ka, di pag-isama na.
Ay, no apay ngagmimiso. Baka sika mo lang. Amen. Panasin niyo, mapaiso mo lang dayta. Tulang mo you have the power. You are much stronger than her. Ano ko di kinimisis nga kasi. No, agtatal na mo, no, medyo agapapos kat. Ano ko na ito puminpintas ka ni Mrs. ko. Ano, kukunam kat. Yeah. Kukunan, ano na mo. Nabito na yung kasne, nakanik. Madamdamakit. Agkapika, kukunan na. Ay, apo. So, ijay ko madadal. Ijay ko madadal nga, we have the power as a man nga mangpaisem ijay tulang mo. Tulang mo nga rin tayo, lasag mo, di mo kitin mapasala. Ay nako. Amen! Ijay ko maada-adal. Di mangisuro-suro ka na tayo, Holy Spirit, pero the more nga mapan tayo, iti ka na gito yung relationship, the more nga isuro-suro no Lord. So, kayak nga ron ang pag isuman ni Mrs. no kastoy. Amen. Tulang ti tulang mo. Lasag ti lasag mo. So nga they are one. So nga, nagito'y piman, ti isim-simpa tayo So nga, pakanam mo tayo sarili mo, pakanam mo tulang mo sa ibagim. Amen. Talangan mo't nga nalabsog pa na nagkapuan nga tulang katya na isina nga nag-aramid nga may isa nga person kat mabispisin tulang mo nga rod mo lang diyay ti matang ti Diyos kikitanda ka ni Apo Diyos. Hallelujah. So you have the capacity nga mangparagsak kini asawam. I repeat, ada ti capacity nga mangparagsak kini asawam. Number one, the relationship mo kini Lord, the life mo kini Lord, so ti transfer mo kaniana. So nga da kayo mat kabababae, saan nga aday jay ruwar ti ragsakyo? Aday jay asawa yo. Amen! Kini asawa yo ti ayan na. Tay jay ti ayan ti source yo. Dato yun to pa, igaputan ni Apo Diyos, ti karelasyon tayo, kat ni Apo Diyos ti ayan ti ragsak tayo amin. So nga kasi mat. Hanyo maala di kwarta. Hanyo maala ti daga. Hanyo maala ti material things. Ni asawa yo ti ayan ti ragsak yo. Ayun. Amen. No nagwapong sagasagay say aket, ragsak yu ari ay. Nagwapo dyan, nagapwak. Kung namin dyan. Ang kagpanunot nga dagos, ti sabali. Amen. Ti importante ada iso na kini Lord. Adda ti butang na kini Apo Diyos. Number 2. Maahan tayo makita dito'y the Spirit nga napan ni jay babae no naggapwa na. Isu ti missing ditoy. Nagapuan nga di spirit yung babae nga rudra kunak.
No naggapukin ni Apo Diyos manen, nga inpuyot manan ni Apo Diyos, parihas dan ti authority. Taparihas dan nga direct nga naggapukin ni Lord Jesus Spirit na. So, ni-research ko na dyan dito'y naggapuan the spirit of the woman. Awan di makita ka direct ka na Apo Diyos. So, the conclusion ko, the spirit of the woman came from the spirit of man. So nga, she is a weaker vessel. Amen. The spirit na nagapu, ije man. Isu nga, when tirason ko ijay. Haanda nga babalin, nga agmatch. Nohaan nga naala, the spirit of the woman, ije man. Second, number 2, nga reason, saan ko mga inbagat the word of God, nga jay woman nag-submit ije man, no saan nga nagapu jay spirit, jay woman ije man. Amen. Naggapuan mo jay spirit tayo, nga na asawa iti Diyos, naggapu iti Diyos. That's number 3. So, ti paggapuan mo't, ti spirit nga may asawa, di spirit man, agapu mo't lang, ije man. Hallelujah. Kaya di magbagak nga, di natay ni Jesus, ket napan ni di impierno, ket nagungar, di nagas na di baginay di tanam, nagbalin iso na nga first begotten Son of God. Acts 13:33. Iso nga no apay nga so na ti first nga begotten, ta iso na ti first nga nagungar nga i-declare nga Son of God. Are you getting something? Tinagbalina na nga begotten, idinagungar kin patay. Hangay dinay anak kin ni Mary. Let's read this verse. Sige, basa. And God has now revealed it for us, their descendants by raising Jesus. This is what the second Son says about Jesus. You are my Son. Today I have become your Father. Yan. King James Translation. God has fulfilled the same as the church, in that He has raised Jesus again, as it is also written in the second Psalm. Ije salmo reyay. Okay? Thou art my Son, this day have I begotten thee. Yan. Thou art my Son. This day have I begotten thee. Tinagungar iso na day. Kaya declare ni Father God, nga tata, pututan ka, nga anak ko. So nga iso na the first nga na-born again. So nga amin, nga na-born again, naggapu jay spirit da jay, born again, nga spirit of Christ. So nga asawa ni Jesus. Anda yung kasta ni Apo Diyos nga nangalay di babae, pinaturog na ni Adan, in the Garden of Eden. Anyamot yung kasta ni Apo Diyos nga mangalat ti asawa ni Jesus, pinaturog na ijay tanam. Nakawata rin. Timay mayat, dadjay aldaw ti Sabat, nga holy day, ijay nga naturog ni Jesus. Amen. Iso nga ijay tayo nga nangala ti new life, new spirit, idi Saturday.
tawan create na Genesis. Iti number 7 nga aldaw. Ta mang create gayam tinyu kini Jesus. Tayo dayay. So our spirit came from Him. So maliwanag, that's the reason no apay nga kanyak, the spirit of the woman came from the spirit of man. Di pinatulog na ni Adan, pati spirit nangalay jay. Kayan ba ni Apo Diyos yay? Yes. Ni Moses to pa edi, pinatakder ni Apo Diyos ni Moses. The spirit ni Moses, iso tinangalaan natin, bingay-bingay na, kadagijay 70 nga leaders. Kaya na rin. Amen. So now, your spirit and your body, iso ti asawa, iso ti nag-asawa, saan lang nga bagi ti asawa? Ano lang nga kunaan nga ti nag-asawa? Jay bagi. Nag-asawa jay spirit tayo. Iso nga, jay kita ti usto, han nga soulmate. Itilubong, nakabiro kan ti ka-soulmate mo, anbat nga sultin mo na, spirit. O sige, basahan tayo last. Malakay, chapter 2, verse 15. So nga ti asawa, tinag-asawa, spirit and body. Of course, pati soul. Nga soul nga bin, ang anarin rin nyo, so ti ayan ti battlefield. Amen. So, kailangan ti renewing of the mind. Hallelujah. Okay, let's read. Maybe not make one, yet had he that residue of the Spirit, and therefore one, that he might seek upon the sea. Therefore take heed to your spirit, and let none give Didn't the Lord make you one with your wife in body and spirit? You are His. Amen. Di ba pinagbaymay sana na kayo? Spirit and body? Sana ibaga, you are His. Bagi ni Apo Diyos. Ti marriage life, kukuha na Apo Diyos. Kukuha na kayo nga duwa. Isong ano ti basis yun lang ti asawa. Ket flesh. May sa kayo lang ti bagi. Haan kayo nga powerful. Tatitunay pinag-asawa ni Apo Diyos, your spirit and your body. So nga niya ti kanyo ti first priority. Jay relationship, jay spirit you as husband and wife. You are one. So ka ado ti ada asawa na, kung kanyo makita na ito, iti basis you, ijay bagi. So magita yung kada tayo ken ni Jesus, nga bagi ti first, spirit. The same, the husband and wife. We are one in spirit and soul and body, kasi kuman. Amen? Pero ti number one, spirit. Nagmititit yung babae, ayatak. Mititit mo dyan lalaki, ayatak. Nagapuan day ayat ko ni Apo Diyos. Tipang ayat ko kinaasawak di ayat ni Apo Diyos. Tipang ayat ko kinaasawak ko naman yung babae di ayat ni Apo Diyos. Naanusak. Naanusak ko naman yung lalaki. Tadyay nagasawa ang spirit.
kat ma-manage to jay body, madamdama. Kaya timang solve, iti tunay, nga dagiti problems iti marriage life. So, minsan, lumaklakay tayon, nga wanan de kinayat mo idi di lasag, Awan. Nadyayan. Adon tagbalbaliw ga po dyan lasag. Pero tinag-asawa, spirit. Hanlang nga flesh. Amen. Kaya di oneness tayo, ag-asawa. So nag-meditate kay di spirit mo alaan. Ti apply mo, even ijay outward appearance, ijay body, ijay spirit, ti pagdruam. Amen. Hallelujah! Naalayon, ti kasana? Okay. So awan kuman, ti pinapabasulan. Ag-meditate tayo nga duwa. Mayat ti spirit mo, karubor na ginkan, mayatan ti spirit tayo, kurang kalangan ti knowledge, revelation, meditation. Amen. Nakadeposit kan ka. Aminan nga nature of God na mabalin mo na ibiyag. Hallelujah. Ijay kayo magbalin nga victorious kinaragsak a family. Palakpak kini Jesus. So nga, ayaw ang pinapinabasol. Sinful nature amin di madmadingan i-overcome you with the gospel. Amen. Tapno rumang ay tayo, the spiritual and even material, i-apply you na kita. Anang gagyo. So, sino nga dyan nag-asawa nga kunak? Spirit and body. Hallelujah. Amo yun ma-rebuke tayo. Kasla na sakit. Ngam no acceptam, i-meditate mo, ijay ka nga maagasan. Ijay nga ma-overcome. Sungahan nyo ako naan. Anyo nga kaya. Because tayan the power nga kunak, the relationship you with God. Jay kayong agdraw, ti apply you the marriage life you.